Ostavio sam svoje tigrice i svoju porodicu da bih otišao u Japan po prvi put, potpuno sam. Moj dugogodišnji san se ostvario, ali koliko zapravo košta otići u Japan na 8 dana i vidjeti sve što sam želio da doživim tamo. Od avionskih karata, hotela, hrane do Shinkansen vozova za Hirošimu i tokijske atrakcije. Dolazim iz Europe. Europa je uglavnom slična, kulturno i mentalno, ali Japan, s druge strane, zaista je nevjerovatan sa svojom jedinstvenom mješavinom tradicije i modernosti. Možete šetati ulicama Tokija, okruženi neboderima i neonskim svjetlima, a samo kratko putovanje dalje možete se naći u mirnom drevnom svetištu gdje se čini kao da je vrijeme stalo vijekovima. Njihova kultura poštovanja je nešto što odmah primijetite. Klanjanje nije samo pozdrav, to je znak zahvalnosti, izvinjenja, pa čak i način da se kaže s Bogom. To je dio njihovog dubokog ukorijenjenog načina razmišljanja o harmoniji i obzirnosti prema drugima. Što se tiče hrane, iskreno nisam znao šta da očekujem. U Europi, posebno na Balkanu, jela poput remena, sušija i morskih plodova nisu tako česta. To nije baš dio naše svakodnevne ishrane, ali ono što me zaista fascinira nisu ni tehnologija ni znamenitosti, već ljudi. Njihov način razmišljanja je nešto što ne viđate svaki dan. Pomažu, ljubazni su i poštuju drugi na način koji djeluje gotovo nestvarno u poređenju s onim na što sam se navikao. Jedna stvar koja mi se posebno urezala u sjećanje je koliko poštuju lični prostor i red. Na primjer, na željezničkim stanicama ljudi stoje u urednim redovima, strpljivo čekajući da uđu. Nema gurkanja, nema žurbe. Svi čekaju svoj red, čak i tokom najvećih gužvi. To je toliki kontrast u odnosu na ono što poznajem kod kuće, gdje ulazak u voz ponekad više liči na takmičenje ko će prvi ući. Dobro, hajde da pređemo na praktične stvari. Koliko zapravo košta doživjeti Japan za 8 dana? Lično, moja najveća strast su vozovi i automobili, posebno onaj Tokyo Drift doživljaj, ali doći ćemo i do toga. Prvo što sam uradio kod kući bilo je da rezervišem avionske karte. Cijene se dosta razlikuju u zavisnosti od sezone, aviokompanije i koliko rano rezervišete. Za mene je najbolja ruta bila Sarajevo do Frankfurta pa do Tokija. Ukupna cijena 1100 eura povratna karta. Nije loše, zar ne? Putovanje je bilo prilično dugo. Presjedanje u Frankfurtu trajalo je 8 sati, ali srećom imam porodicu tamo koja me je provela kroz grad. To je pauzu pretvorilo u mini izlet umjesto dosadnog čekanja. Let za Tokio, međutim, tu sam napravio prvu grešku. Rezervisao sam ekonomsku klasu. I za let od 14 sati, vjerujte mi, to je bilo naporno. Skučen prostor, neudobno sjedište, a na kraju su mi leđa doslovno vapila za milošću. Poslovna klasa bi se isplatila, čak i ako je skuplja. Po dolasku dočekali su me prelijepi prizori Haneda aerodroma, čist, moderan i iznenađujuće miran za jedan od najprometnijih aerodroma na svijetu. Moj prvobitni plan bio je odmah uskočiti u poznate japanske monoraile i vozove, ali realnost me brzo stigla. Brza odluka, taksi je bio jedina opcija. Taksi od Hanede do Kinshoa, Tokio, 55 eura. Stigao sam u svoj hotel. Tobu Hotel Levan Tokio u Kinshichu. Hotel je bio moderan, čist, a osoblje nevjerovatno ljubazno, baš kako sam i očekivao. Čak sam iz blizine mogao vidjeti Tokyo Sky 3 prizor koji nisam mogao dočekati da posjetim. Od trenutka kada sam ušao unutra, hotel je izgledao luksuznije nego što sam očekivao. Moderan, dobro organizovan i besprijekorno čist. Jedna stvar koja mi je posebno zapela za oko, dnevno čišćenje sobe. Znam da ovo zvuči kao nešto sasvim obično, ali nivo pažnje ovdje bio je impresivan. Svaki dan sam se vraćao u svježu, urednu sobu, kao da je svaki put pripremljena za novog gosta. Kada sam rezervisao ovaj hotel, imao sam samo jednu na umu, pogled. Tobu Hotel Levant Tokio je prilično visok, sa 23 sprata i restoranom na 24. spratu koji nudi zadivljujući panoramski pogled. Moja soba koštala me 820 eura za 7 noćenja.
Prva stvar koju sam želio da uradim bila je da istražim područje oko hotela, ali jet lag me oborio. Osjećao sam se potpuno dezorijentisano. Zato sam nakon kratke šetnje da upijem neonska svjetla, zvuke i mirise grada popustio. Pravac u krevet. Ali za mene pogled i doručak uključeni u cijenu bili su vrijedni dodatnog troška. Doručak nevjerovatan. Još kod kuće sam rezervisao i platio 7-dnevnu Shinkansen vožnju koja pokriva skoro sve vozove u Japanu, osim tokijske podzemne i privatnih linija. Tu je uskočila Suica kartica. Suica karticu je lako nabaviti iz automata, a ja sam je dopunio sa 20.000 jena, što je oko 123 eura. Pored toga, Shinkansen Rail Pass me je koštao 332 eura za 7 dana. Je li skupo? Možda. Ali ako planirate temeljito istražiti Tokio i ostatak Japana, ovo je neophodno. Pružio mi je nevjerovatnu praktičnost. Nijedna vožnja nije bila stresna, jer nisam morao brinuti o kartama ili dodatnim plaćanjima. Vožnja vozovima u Tokiju je iznenađujuće jednostavna za savladati, pogotovo uz aplikacije poput Google Maps i Japan Transit Planner. Najčešće sam koristio Japan Transit Planner jer mi je omogućavao da filtriram putovanja prema mom 7-dnevnom rail pasu, izbjegavajući tokijsku podzemnu. Nije mi trebalo dugo da stignem do Shibuya stanice, a čim sam izašao dočekala me poznata Hachiko Statua, japanski Akita pas koji je svakodnevno čekao svog vlasnika na ovoj stanici. Također sam posjetio i Shibuya Scramble Crossing, jednu od najprometnijih raskrsnica na svijetu. Osjećaj je bio nestvaran, stajati usred tog haosa okružen hiljadama ljudi koji prelaze iz svih smjerova. Poslije malo razgledanja naišao sam na Don Quijote, jednu od najzanimljivijih lanaca prodavnica u Tokiju. Tamo možete pronaći skoro sve. Elektroniku, grickalice, čudne suvenire. Moram priznati, Don Quijote je prava zamka za novčanik. Nisam mogao izaći praznih ruku, makar i s nekom sitnicom. Sve izgleda toliko zanimljivo i jeftino da je teško odoljeti. Oko podneva moj ciklus spavanja je bio potpuno poremećen. Završio sam spavajući 2 puta tog dana, ali to je stvar s jet lagom. Jednostavno se morate prepustiti i slušati svoje tijelo. Do večeri sam se osjećao svježe i spremno za novu avanturu. Ovoga puta sam otišao u Akihabaru, pravi raj za ljubitelje tehnologije. Neonski natpisi, LCD reklame i oglašavanja svuda oko mene. Gužva na sve strane, a većina ljudi je bila u nekoj misiji. Tražili su nove gadžete ili istraživali čudnovatu ponudu. Najveći vrhunac, definitivno Yodobashi Akiba Store. Ogromna mega trgovina elektronikom. Izašao sam s novim pametnim satom. Platio sam ga 225 eura i još bolje, gotovo sve je oslobođeno poreza. Proveo sam više od 4 sata istražujući svaki sprat. Ovo je jedno od onih mjesta gdje potpuno izgubite pojam o vremenu. Kućište za PC u obliku Snickers čokolade i gejmerski računar u obliku ajkule. Nikad nešto slično nisam vidio. Te večeri doživio sam jedan od najdražih trenutaka u Tokiju. Samo sam hodao okolo upijajući atmosferu. Ulice su bile pune života, svjetla, ljudi koji žure s posla ili na posao i onaj posebni šum Tokija. Osjećaj je bio nevjerovatan, kao da cijeli grad neprekidno radi, kreće se i diše u savršenom ritmu. Ta japanska efikasna užurbanost je nešto što se ne može opisati dok je ne doživite sami. Sljedeći dan je bio poseban. Prvi put sam se vozio Shinkansenom, najbržim vozom u Japanu. Brzo sam skontao da Nozomi voz nije uključen u moj 7-dnevni rail pass, ali nema veze. Uzeo sam N700 seriju. Jeste malo sporiji, oko sat vremena duže, ali izgleda identično i jednako je impresivan. Brzina? Nevjerovatna. Udobnost? Kao da letite avionom, samo bez turbulencija. Pogled iz voza? Nevjerovatan. Iako je bilo teško uhvatiti sve te prizore jer je voz jurio nevjerovatnom brzinom. Japan je ogromna zemlja i putovanje iz Tokija do Hirošime trajalo je više od 5 sati uz presjedanje u Osaki na drugi Shinkansen.
Od stanice do Atomic Bomb doma koristio sam Suica karticu, savršeno rješenje za brzo uskočiti i izaći iz tramvaja. Nažalost, nisam uspio istražiti Hirošimu kako sam planirao. Neplanirana kašnjenja zbog problema sa signalizacijom na pruzi poremetila su mi raspored. Ipak uspio sam stići do Hirošima Atomic Bomb domea, mjesto koje ostavlja snažan i emotivan dojam. Hirošima ima potpuno drugačiji osjećaj od Tokija, nešto posebno i jedinstveno. Nakon posjeti domeu vratio sam se u hotel prilično kasno. Sljedeći dan dočekao me robotski konobar za doručkom, baš futuristički početak dana. Ali nisam imao vremena za gubljenje, a Asakusa je bila sljedeće na mom spisku najljepših dijelova Tokija. 3. mjesto? To vam otkrivam uskoro. Do Asakuse sam stigao vozom i metrom. Uz Suica karticu sve je nevjerovatno jednostavno. Asakusa me je odmah osvojila svojom starinskom atmosferom. Uske ulice, životopisni prizori i čuveni budistički hram Sensori. Jedna stvar koju sam unaprijed rezervisao čak 15 dana ranije bio je Hotaluna, futuristički brod koji vozi od Asakuse do Odaibe. Vrijedilo je svake sekunde. Plovidba pruža spektakularne panoramske poglede na Tokio. Grad izgleda potpuno drugačije s vode. Brod moderan, elegantan i s toliko futurističkih vibracija da sam se osjećao kao u science fiction filmu. I sve to za samo 13 eura. Upoznao sam i novog prijatelja Hanija iz Kine, koji je također prvi put posjetio Tokio. Odlučili smo istraživati Odaibu i čak posjetiti repliku Kipa slobode. Nismo imali puno vremena, ali bilo je nevjerovatno šetati po ovom umjetnom otoku i uživati u pogledu. Moj cilj je bio istražiti na Kamise Shopping Street, pravi raj za suvenire. Tamo možete pronaći sve, a sve po pristupačnim cijenama. Također sam posjetio Sensori budistički hram koji je bio mirno i učaravajuće mjesto. Iako je bilo puno ljudi, atmosfera je bila izuzetno mirna. Srce mi je bilo ispunjeno kada sam vidio posjetitelje sa svih krajeva svijeta, uključujući i ljude sa Balkana, što me učinilo da se osjećam malo bliže kući. Zaljubio sam se i u Gashapon kapsule sa iznenađenjima. Ove mašine su kao Kinder Surprise za odrasle. Nikada ne znaš što ćeš dobiti, ali to je upravo ono što ih čini zabavnima. Cijene se kreću od 300 do 500 jena i nisam mogao odoljeti da ih isprobam. Neizmjerno su popularne u Japanu i savršen su način da pokupiš unikatne i personalizirane poklone. Zatim sam, radi malo vježbe, odlučio pješice krenuti natrag do svog hotela iz Asakuse, oko 40 minuta i 2,6 km. Bilo je potpuno vrijedno truda jer sam imao priliku doživjeti tokijske ulice na sasvim drugi način. Sljedeći dan dočekalo me kišovito vrijeme što sam iskoristio za neophodan odmor. Međutim, ta noć je bila nešto sasvim drugo. Krenuo sam prema Team Lab Planets, impresivnom digitalnom umjetničkom iskustvu. Nisam imao velika očekivanja kada sam krenuo, jer je to bila polusatna tura. Međutim, od trenutka kada je počelo, sve se promijenilo. U Team Lab Planetsu bilo je nevjerovatno. Teško je to opisati riječima, ali osjećate se potpuno angažirani kao da ste sami dio umjetnosti. Način na koji svjetlo i zvuk međusobno djeluju, kako ste uronjeni u različite prostore i okruženja, to je doista nešto posebno. Moj omiljeni dio svakako je bila sekcija sa vodom gdje voda raste dok se kreće, ta refleksije stvaraju stanovitu atmosferu. Jutro je počelo kao i svako drugo, ispunjeno tipičnom užurbanom vožnjom voza. Neki vozovi su bili krcati, dok su drugi bili tiši. Kako sam putovao prema sljedećoj stanici, stigao sam na jednu od najprometnijih postaja u Tokiju, Shinjuku. To je moderno područje, puno nebodera i visokih energija,
ali tu je bilo i nečega neočekivanog. Vidio sam priličnu količinu prljavštine i nekoliko beskućnika, ali to nije pokvarilo ljepotu grada. Međutim, ovaj dan nije bio planiran. Bio je to jedan od onih dana kada se sve događa spontano i osjećao sam se oslobođeno, lutajući po Tokiju i dozvoljavajući gradu da me iznenadi. Prvo sam naišao na Godzilla Street i tamo je bio Godzilla koji se uziže nad zgradom u svojoj punoj slavi. Prilično cool, zar ne? Ali nakon toga osjećao sam da je vrijeme za nešto mirnije. Sljedeća destinacija je lijepi Shinto hram okružen bujnim, mirnim šumskim parkom u samom srcu Tokija. Šetajući kroz staze prekrivene drvećem, teško je povjerovati da se još uvijek nalazite u srcu Tokija. Osjećalo se kao potpuno drugačiji svijet. Na vozu sam pronašao svoje novo omiljeno mjesto. Nisam bio jedini koji je mislio da je ovo najbolje mjesto za biti. Tu su bila i mala djeca koja su željela gledati prednji pogled voza. Bilo je to malo takmičenje za ovo mjesto, ali svakako je bilo vrijedno zbog pogleda i iskustva. Nakon zasluženog odmora u hotelu odlučio sam završiti dan sa zapanjujućim pogledom na noćno nebo Tokija. Prva opcija bila je Shibuya Sky, ali nažalost sve su se ulaznice već rasprodale. Malo razočaran, brzo sam odlučio isprobati drugi vidikovac. Vidikovac u Tokyo Metropolitan Government Buildingu koji je bio besplatan za ulaz. Sama zgrada je nevjerovatna, a panoramski pogled na Tokio noću je apsolutno zadivljujući. Horizont se protezao koliko god je oko moglo vidjeti, a svjetla iz grada stvarala su opčinjavajuću atmosferu. Bio je to savršen način da završim dan pun neočekivanih otkrića. Danas je bio 7. dan u Tokiju. Jutro je počelo mirnom šetnjom po mom susjedstvu, istražujući bočne ulice i lokalnu atmosferu. Moj prvi zadatak bio je posjetiti pet shop i pronaći nešto jedinstveno za moje tigrice kod kuće. Radnja nije razočarala. Bilo je puno slatkih životinja i dosta stvari za tigrice koje prije nisam vidio. Bilo je jasno da se životinje dobro njeguju, ali jedna stvar mi je bila čudna. Ptice su bile smještene u malim staklenim kontejnerima. Bilo je malo tužno vidjeti to i iskreno vrlo čudno. Nakon toga otišao sam u Arakawa područje u potrazi za jedinstvenim kafićem, ne zbog kafe, već zbog ptica. Ovaj kafić omogućava da se družiš sa pticama, a pravi trenutak za mene bilo je vidjeti sove izbliza. Ptice su bile pitome, prijateljske, ali opet nisam mogao da se otarasim osjećaj da je prostor premali za ove velike, prekrasne stvorove. Nakon toga uputio sam se prema svjetski poznatom Ueno parku. Nažalost, stigao sam 7 dana ranije za legendarni cvat trešnje, ali to me nije spriječilo da uživam u atmosferi parka. To je mjesto ispunjeno životom, lokalci, turisti, obitelji i parovi. Svi upijaju ljepotu zelenog srca Tokija. Noć je bila nešto sasvim drugačija. Nije bila samo posebna, bila je nezaboravna. Oduvijek sam sanjao da vozim kroz Tokio kako bih doživio grad s ulica. Pridružio sam se grupi profesionalnih vozača na noćnoj turi kroz Tokio. I ne bilo u kojem autu, već u Nissan GT-R i Honda Civicu. Unutarnje dijete u meni je vrištalo od radosti. Ni odrasla verzija mene nije mogla prestati vikati.
Posjetili smo Daikoku Parking Ariju, legendarno mjesto susreda tokijskih uličnih trkača. Vidjeti sve te sjajne prilagođene aute, čuti zvuk motora i svjedočiti strasti ljubitelja automobila bilo je emotivno. Čak sam imao suze radosnice kada sam ugledao svoj omiljeni auto svih vremena, Nissan Skyline, izravno iz mojih Need for Speed snova. Shibuya Crossing vozili smo brzo, ne neodgovorno, ali s onim uzbuđenjem koje vas čini živim. Nemam pojma koliko je to bilo legalno, ali sve je bilo u dobrom duhu. Čak smo se zaustavili kod Tokyo Towera baš kada je počela padati kiša. Noć je završila na Shibuya Crossingu gdje sam uspio snimiti neke fantastične slike. Pravo ostvarenje snova. Najbolji dio. Vratili su nas sve do naših hotela. Na sreću, moj je bio samo pola sata udaljen. Vidjeti Tokio iz ove perspektive, brzo, svjetlucavo, živahno, bilo je iskustvo koje nikada neću zaboraviti. I sve to koštalo me 110 eura. Moj posljednji dan u Tokiju započeo je nečim što nisam očekivao, snijegom. Prva stanica, Tokyo Sky 3, najviša struktura u Tokiju. Visoka 450 metara, galerija za promatranje nudi zadivljujući panoramski pogled na grad. Ulaznica me je koštala 22 eura, pokrivajući platformu na 350 metara i onu na 450 metara. Pogled tokom dana bio je zadivljujući, ali sam sebi dao mentalnu bilješku za sljedeći put. Doći noću. Mogu samo zamisliti kako gradska svjetla izgledaju odozgo, zgrade koje se protežu beskonačno prema horizontu. Odmah do je bio akvarijum Sumida i nisam mogao odoljeti da svratim. Za 15 eura uživao sam u mirnom i životopisnom prikazu morskog života. Životinje su bile dobro zbrinute, a moj lični favorit, pingvini. Imali su puno prostora za plivanje, ronjenje i sušenje. Činilo se kao da uživaju isto onoliko koliko i ja dok sam ih posmatrao. Vožnja me je koštala 55 eura i trajala je oko pola sata do aerodroma. Posljednja prilika da iz prozora posmatram Tokio kako prolazi. Dok je avion kasnije te noći polijetao, dobio sam još jedno iznenađenje, pogled na zaleđeni sjever odozgo. Ukupni troškovi ručkova, večera, suvenira i svih drugih ličnih troškova iznosili su 900 eura. Dakle, nakon što sam sve sabrao, ukupan trošak za 8 dana iznosio je 3700 eura. Definitivno ću se vratiti, ali sljedeći put u biznis klasi.